Gimano DJ Covenant ne do amutikanisho mwega na makiliari bororwa jeni muthani ritago matrera na rene tha imwe na ndeke 18 cia kiroko gatho cia manyani yothite na mbere gwikarania na ithe thini wa tafarira ya muthenya wa umuthi ya Inoro rushini John Jogu wa matarariga mixio ni chonjo Julius Kaliki akaiga ne vio mundu gwitwo riria ni wa weru ndakuona urai ati ikoroga ye mwana ico tutingihoteka Joari Shikigwa Ndaiga ni dono leo rauga Jeff Muna Juguna Jacinta Jerry Honorable Fortune Waweru babake Brayo Bashir odumana Jason Kadem na Fantasy Rogo inyuothe na mwaginya maza thangi muno nindo wadumiriria muthite na mbere gutuma kuthini wa studio na ingi mutumite kugera na baita na 72488 kugeria kuya kahinda ngi cigomaga ore murathi na mbere gutuma kuthini wa studio nyape tuko tugite kanya tukakuhe mwihoko muturire-ine na thini wa studio twina Jaba na riu ni muramuheire wira kuria mwena wa witeithie na nerekitie ukinya uko thini wa studio gwenda egwe tari turakeria tumanya makiria ko hana atia horo waku wapati nuru ni gweta ki no ni gwenda marito maku mothe ama itwajitago wewe mwirori wa Inoro TV ama itwajitago Julius Macharia Taki kuma witura ria witeithie ni mheshimiwa MC no twago thukia ni gucagura acha gucagura no bado no kijana wa mtaa witeithie kwe matoro tamariko witeithie kwenye safa kwina marafa kwe mubara wiki ya huria na kwe witeithie witeithie ni hali mangu high school mwena oyugi witeithie mwena oyugi tuko tumaganite na police station I think the police station ithano tu no kwina kamwe tutagataraga ekro 121 ekro 121 no area heartbeat ya witeithie ward no witeithie estate haha mangu high opposite diwa mage witaji kaze kwa hivyo ndina magete kugura mundu ni witeithie ni rwanyariri witeithie gwiciria hai na kiga kinene muno igo ya tene igo yo kali kespa hai witanako haria witeithie ru andu ni metigagira muno kuhurwo utanakinya watu batukaso haria wajagirwo stage in fact tugakorwo umite mwena wa Nairobi yakuru bidago withithika nigetha umere uvika ukawigirwo mwena uyo kwenda kuigira mwena uyo ndu akira ukira kwari thina no ru ngai ni atuhotithĩtie tukahota kunyitanira na tukahota kama maundu maingi muno tondu ungawa population ya witeithie 75% ni beũ njĩthĩ 75% na kuona nyumba ya 3 bedroom no ethire na nguguma unaona riu kuona ni living standard itu hariri 2 bedrooms nita sikinyite nyumba 20 kana 10 itura riri yothe ria witeithie kono 1 bedroom na bed sitter ne na bed sitter sira last year na 1 bedroom sira last year kwa nyumba nyingi mwitu ne single na double nikaraga kioro kiaja yes rugo kuona witeithie aya kirege tumigia gwite ni gutuhe mwihoko ni njigua rugano rwaku ni rurito muno wajiriria atia nitwa Taki nirio muturire wakwa riu wothe Taki ni kugatia nitwa Taki tikoyo ndahirwo ni mundu ni ndeheire T stand for Teresa A stand for Alice K stand for Karaoke I stand for Infinite ni maundu maingi muno ni andu aingi muno manyitire muturire-ini wakwa muno ni twakwire day study 1 kuria handu wetagwo Wafeni na mamu ito ndari muhiku Wafeni ndigwa ukaini rote kwa tia gutu kwa yes kunigo watika uthi muturire tonete ti day study 1 mamu ito akua mama yakuria gwa kahwa gutiri mundu ngigika no vira utu kahwa hena skuru yetagwo Kisua primary hau thutha-i tugitua kahwa nini ndoraga muno ngathi o thatu kahwa kanini ngora ngathi haria kirathi ni ndendete githomo muno ndathi kirathi ni gathoma na acio me thiini ni ndija no ni gwokire mwarimu akiuria oria ya maothe mare muoi na ningi shout danger wow da shout danger ai iyo ni ali the first time ndaigire kirathi kia mbere da shout no likana kiuria tia ndigeririkana na ndarikania muno ngitwo na ngitengeri no meru wagi to urite kirathi na ndukire ndoi na uniform ni kura uraga wora ai nginyitwo ni ciana iria cia ndengeririe mwarimu ni ndire kumenya muno niki kiratuma thomere nja hadoko de sukuru ni kulikana higwe sifu nio manyitagira maundu mothe ma sukuru maundu mothe muciari waku ni angiahurire muciari wako ni angiahurire mundu nwanyita higwe kwa ina area community riu mwarimu ucio ni anyitireire adjita haria kijuria ciria ingiri ithatu ni athomire study 2 ajuria ciuria cia study 1 ni kumenya muno muturire wakwa ngimani mamu ito ni akuire na ndi na mundu ngithomithia riu hau ni ndambiririe muturire wakwa muno ni kana mwalimu ucio etagwo atia etagwo Margaret ari oho ndiwe etagwo Margaret teacher Margaret Kisua primary hari kuria haria iko mwena wa Ngoigwa wai tuka ukora thiga tukuyui haria
kiria waituka wabagia half Jomoko oka Jomoko oka Ngoigwa oka riu hau Kisiwa primary yes ko nditanaona gabara ga Green Hills kana karaga ba utanaona kuguo utanaona kinya kuguo in fact nitadaika 20 minutes break kuma haria Jomoko haya ndio okay gira kirathi mwalimu ne ajogie ciuria nyingi muno ajogie ciuria cio nda cokirie ndacokia gita headmaster eta headmaster makijaga we mutumia wetagwo Teresa ari muthungu na rweru taki ya kwa yati etha mutumia ucio akijira akiomona oyo ni tone blight na no twende ateithiririo riu ndeikaga mwalimu ucio wathomithagia Teresa ni wathomithagia agethomithia ndacoka Kisiwa ngacoka riu kuria wafeni gwa soso itu ndari no hoti toro soso itu ari na ciana almost mugwanja na ndari muhiku na no kanyumba kwa feni tuikara tunyumba tutu twa raudi tutu twa mubugwe tutu twa mubogwe nona muikara andu atandatu nyumba imwe na mutureri wa huwa na woguo riu ndoka the following day ndaguriro uniform ni mubugwe cio Teresa agurira uniform na ngiuka riu kuria ruciuria nyingi nigetha njikire ira interview ndekithire interview yo yothe kwari almost that time ndekithirio nginya ngiuka ngika kirathi gia study 2 kirathi gia study 2 ngituka giothe ngokire na mbemwe kwa ni thomire study 2 ngitoro study 3 direct that study 3 tugiuka uguo muthungu ni agithie athie riu nake soso ito anko yakwa ngwitagwo riu Kariuki agiuka kuria thomagira igwa university maheagwo mbeca riu nake ari university no ndehotete boom emeta riu ndehotete nake piu aki tugithi kuria Athena riu primary kuma riu study city mwalimu ucio ni ajoire kuma Kisiwa riu mugithi Athena riu andiko yakwa akigurira soso wakwa kuria Athena primary kuria Athena itura ritagwo Athena Athena ihara kiandu tu gutukana gatagati wa kiandu tu na witeithie riu hau no Athena riu ako niko hiyo gukira nginya witeithie riu niko kumakira ati kuma jikaza gucoka Athena riu nita kuma ndakuma thina ni ugathie thina ra no riu ati kwari kwegai to ntwakite nitwakire kanyumba riu anko ya Kariuki riu anko yako no bado ndakimenyete uwo muno tona kama mena rwa guko ena mafuku toka na kuria muno ndoiro ni muiri tungita wa Alice riu after Teresa athi muri moi dog study 6 ngione ngwita wa Alice riu Alice ni awe ya kuna gagiriria kuma kumundo wako na gerejo ngi undo mwendete Ngai ni ndehokete Ngai muno nginya kuma ndi munini na riu ndi hau Alice aja riu twi akejea kuma study 6 nginya form 2 ndetirwo school yetagwo Bugiti ndaitokete wega muno Athena primary ndaitwo Bugiti ni kwajikarire uru muno mathina to tuko ndete to POA na tuko ndete no ndari very good in football ndaguthi Nairobi to ndaua in fact ko Nairobi ndekerie browse ya mamito nona akwende study 1 na kila tukiambele gwikira ndekerie de study 8 hau ndekeire kiria mamito akwite na kiria akuai nikio ndaheirwo ni ndiona tofauti ya browse na shati Dera wono ifugo yu ni ngona ikono ifugo ibiru ikira haro ni na tofauti ngosi akada sheria ko mwana wa right na cia riu hau ni ndamenya iri ndoka Nairobi ndoka kwanko ya kwazima mani ndona akwe tofauti andu marora maona nijikite no ni ndona de smart no ni maana ni ndina gathina no ni ndina ndina gathina riu hau ndokire Bogiti ndia thomire muno ndathomire 2 times no ndari very good in football ngitwo ngiona scholarship ya kuingira Nairobi Hospital Hill very good ndakura kuri kwa mathako na ni excellent center that yes ndaigira ko ni kudahotire ko reform maisha makwa no itaigirite ndeko uwe ndahotire gwitwo kugwitwo Nairobi school all scholarship ni national kwa all scholarship for issue through football na do call they very active na mathematics no giona ko ya scholarship ya go Nairobi school kafa ajoke ko ya Hospital Hill toro hospital ma ha ginya mweke in case gaya giteithia hitokei no mathomithie universities riu koguo haria riu nake Kei de Kariuki riu oria anko yakwa no wanyitagira maundu maingi muno de secondary na riu de haria no in between ko ina baigi muno manyitagira muturire wakwa tondu wena mwanake nguteta kipofu Sam tomita Sam no ari maitho mana tomita kipofu maitho ma school auraga shopping igire yakwa na yake in fact ginya kiratu auraga igire no ma rukuria tondu aumite South B na no manyimite kuria Athena riu ni oya kiratu kiria arathaka nakio nigetha githire kia mubira kia school athaka na mukio mutio nigetha githire nigetha agurwo kingi next term
rune cia heaga no ina mutumia ngwita wa thiongo bado no arugi kuria witeithie skuru yakwa uniform yakwa ya mbere kinyatha ya mbere wikira kinyatha kieru riu kiari giake mwana ucio wake ta wobiongo ari mwega muno na riu ari witeithie na aria mamuwi no maririkane to ya nginya ucio Prince primary ngira office wote wikate go sustain mutuzo wakwa koguo in between ni kwa ina baigi muno manyitagirira ugiuka riu ai nikio ndo ire ritwa ai de form 3 ndahoire ngai muno to deti ritwa rya gatatu ndire brother ndire sister ndire fafa ndire mami na ndire ritwa rya gatatu no me akure kwa feni document utingia utire kuiga wega riu ko utingia utire kuiga document ni go taba ni go gona ko death certificate ndire na death certificate ndire na birth certificate ndire na document yo region ni ndimo Kenya no kirwa gya sipo oi kira kiki kone modo oi at least ne tumu kuma tene na documents ya school ya kwa modo neva maida huko na no ruri to lega to ndaho ile ngai muno tweka primox gira ngai ni no nyenda muno ye na ritwa rekudikania kuria nyumite ruwa ne ritwa takilio kio ahe ngai dali ka hare ai adove kia ni mama kile muno atoba mwana hospital hii wakajua hii nataki natoa wapi nataki hali yako ndio fagi na kia tataki akimwira sasa mimi nasikia kuna ile kufaikana muwari I'll be watching you. Now the lyrics here to pack. The rose that grew from the concrete. The rose that grew from the concrete. Yes. Kahoa kare karos ga kulereire kuma gedimiti ni ha. Gedimiti ni. This 36 years. No matter alataku show me your friends that I tell you the character. Ne dadire ku kwa mtatu. Mekiado tukwa dota kwa mtatu. Kwa mtatu nikikia dagio kwa kwa. Nejo. Dagio tu kidatu. Gidaga kwa mtatu. Bibi ora ora no we no kwa mtatu. Luku ogole mudo de wa kiatu no kwa mtatu kwali ko rumuno. Ndadire gyo na mutumio mwakedirikana. Tono marude ko yathena ko yani ko gwitu. Ne ajiri hena kido hena kiyo mamu hena katabi mamu anywa digeire na ndi dakaiga. No no ma Kenya na kuma kuria. Todo I think elitwa sio medanite muno. Akijani katabi ne gakai. Ndio ya dio gobo mai noke akejetera mwana ke wake higo mamu itwale wa hip hop higo ya tene tupaki damu na tupaki yake inavyo ndani ne amwedete muno na nirete muno ki movement yetagwo Black Panther nirete muno mundu maundu ma siasa riu ripo ni athire ku ndariria ati ungikona ihua ria rucirira kura thimiti-ini handu andu marikenerere niko maka handu ndikuya na mathagu ma kumbuka na retire rego ya maguthi na retire isere lyrics ya boro ne adia ko jira ke jira te ni muturire yo no kwithondekera muturire wa kuri okwenda na ni ukamakia andu aingi in that rose ni godokire na ni ugiambia gucioya ndira kuitha Mr. Gebeji ni Daniel Joy muturire wakwa na ndiri kwa mbeca ona no kugurire na ni ndikunywa na ni ngiara ta aingi ndiri muna tore ngiuga to me is my best friend Dili na dili my worst enemy. Ko ni andu othe gori maigana niti. Ni no ngi mu kana ojikia atia. Ni gutigathi makwa. Ha, reke tuke ruwari kia hospital hiru athire ku. Ndathire Nairobi, ndathire kia JKUAT with the university. JKUAT nda kwa na vice chancellor wali mwega muno. Wetagwo Wanjohi. Wanjohi ni tukutwahiga ngarira. Gugithiko. No anyita. Ndithi kukuria wa feni. Ndithi ya thena. Ndithi gutwa kahua. Na toro no na gwikuria. Tondu kwa feni ko ikani na runyorio. Ndirukaho. Alafu kwa twikatire gwitu kuria especially mwana wa thena yi. Ndungautie kwiyumiriria. Ndu wa kiu kiria gia kirikuo. Riu ko ni ndagaragia muno ngai andeithie ndigacoke kuria. Ndambire program eta work study JKUAT higo ya Wanjohi. Hena hall mundu wothe wanathomera JKUAT na likane hall 7. Hall 7 ni ndemi akite kuma muthigi. Doka na nona igo de university boka ngamiaka gaehura hura de mundu wa moko ngagira kirari ko matha makwa mane to twari na unit igire o muthenya andwa rede aido ndathia wira ucio wa mujengo no ngeriginya especially science complex no kwa andu mashawozia no no gutweka aginya tuiko so
kuma lu the first year gegera lu nayo football professional ya JKUAT gabielu kwenye terero na mero we sport ni no watu ni hayo allowances gegera student leadership oguo duru miracles ya gai tawini ka campaign na besa no duka gigena na ta aigimuno du alata sinu mo kama kanyo ya twiki wo jokaru wete graduation yako adole ogiritawa uti mudu okiro no mwe ono wo yoka Dore brother mushiali do onaya ma extended family aige tutiari in good terms tono ni karos karia mwana ke onia bia kwa batira ginya so yali ini yakwa ya utika MCA uti mudu iko family wokile ono mwe na wathurirwo no ni adu ni daya gukura daho ya kura na ngaho ya besha gigyoka ko ya kura dokani ni daho tayani ku convince ado na tindu basi ko ile se daneka aruma mata chai muno na githomo giakwa na siko daneka niko iwa undu wothe waneka wega kana muno ukagetha so ni urenda ikire damikire witeithie my home toro ginya da graduate davire witeithie ngambia computer science computer school ya mbere witeithie yale yakwa 28 tamita Skynet no na besa ile ni ukoinuka ni wale kia university ni wa tida ko yoweka na maulu makiria ora saba ile na wakisadi no wale kia ugundu saba na ki no na ruho wa birie muturire waku niko davire kuria weteithie na we athenai ni handu hamwe toru kinya andu aigera mathomagira weteithie andu aigera mathomagira athenai momaga weteithie so no twi hau neguo dabie muturire wakwa tu wait ndahotire kuoya tuvijana tuna mundu wothe wa weteithie no aturikane umweta Kamau umari Nika na Thiga gimagimarithia gimareform kuma asa kuma kurekia weteithie hena nyamu twetaga chunde oya masupa maya wathi koruria ukathimira kilo oya katea ukaya weta chunde tometa machunde niko mimi atia ni ndie no chunde rumo ya masuma mauwe nenda otire guka ngimonya tiriri beyond gwika utureka hii no tote kuiko twinadu na no be before God adosa rumena misi yao todo toikana nto krio twaruga iyo gafuri emwe gute na boss kana ki in fact ona you tena ngiria ginya chiko iria nyingi muno kia kwa nyingi dairo ni da kio kula ni campaign siana na atumia pamono ya dikana karikana giko dane kake yake ya mundu riwa okaka akao oyo na waki ya Kamau oyo na wagi mari Nika oyo na like no na ko siko isio nyingine sasa yakakata agoka ni de darwa na mundu ate ukate ntwaro era ono ko ile kodo kwena thina ono ile kodo kwena haro no ni dali muno emotional hadu wako ite jomne to ka to confrontation ku da dali aga westira to twaro wani wadu afo biguru to no ananyita nungi det girite muno ono mudu didaro wa maigoti ni ha ginite ate ginya tika na ti mudu gate mudu no mudu maigoti ni didaro wa ma dabiri kurugama igo ya siasa nero ubukiria yetu watu no beyond them kuziro ni mudu gigate ni dire kiru kia mudu ne to atwaro na mudu akugutiri so all in all ninyene te guko kwa Ngai amen alafu ndadikana anko yako ikara uko runda ose ore Kariuki ndathi ya wake muno no ndathi ya kurira nyumba ndika ne wathi kwa mundu ko na mundu arona ukiarehe thina watithie no ukite we rundu hete thina ukite ni rwa gucera tu no to kwina CCTV mundu arona we ukani ndu wa thina ukarira gate ni ugacoka ukarira utugacoka ukera Ngaimani ni ndeithia ni dikana kinye gukurigi ngoka na thesa ciakwa ndandikana gwe 2002 ndai yanko yakwa in 2017 I'll be in the government. I will be in the government. So the world need rekaga ona gika campaign there lagado I'll be in the government either elected or nominated or appointed. So ni clear line ya kwenda menye tu da weka that is very clear on what I want to do. Ko woni da na doka nda mu kandire na nda mu can you mark that word? Here to 2000 they form one. Na 17 letter ya in 2017 I'll be in the government. Na utiri gwegi gako ya siri nemwe. Ngakena muno higwa goko ko ya besa. So katwashia. No ni jaigita dikaho ya mudu. Geka campaign ya kwa data magana meni ma 50. Magana meni ma 50. Aiko da ko ya kuna nga ko ya besa. Volunteer sara dai now. Hena mudu joka ya Ngai gava muno. Ni ana tare ya hete. Taigo ya campaign team yakwa. Hena mudu ta tumeta dona. Ogedi gani sia witeithie ni kona Adonai kana Dona tumwita Dona bari yeta wo bari no itwale ya mutani ni Dona
aheire ngari akime brand we tiraji kaire campaign atari na kirtu andikanire atiri waingira ni uka ona muthe twairie nawe ndamuhe tiga no uri uga ati ke ikira ngari maguta ru nire no hote kwikira ngari maguta heno gweta o wa sirio athire ikomba nginya mbeca no gweta o miri yani mudu akomba ngirigana ke ndiwinga campaign and mudu ndai na mbeca no ne they believed in me davia no na jeshi no ya mtaani aya mayo ya ngari tunataka kamagira ne moka makajikira campaign nginya geto mudu wa Gaza toro yugi kire kire nani eka igo no tu asagura na tete ni didagura mudu ojo higinya gika campaign aiko kugwa dera mudu gija wakinyaro aiko kugura johi owe kula kafai kare toni ndete kiti ono movie uyu tawi go ntwabia toni ndu wa meya mwena wa baba yao mwena wa campaign isi sio sirale goku isi twabia uhuru kwikira campaign uhuru MC no yale faino sei wodi yake ni ndoka akamena ni mama kwalia ma tuko na johi yobe witeithie nafagi nokona adu yani mara mena witikizo wako ni na mwisho sio bejuru so nino ojue I have tried my level best for reform hali egehoto take tucoke kwa kwiteithie riu taru witeithie wa merire ki tondu mathina maria ogereire ri no wende mundu ngiagerere acha taru ndina ciana cimu wanja cia ndigwa ndoire mundu wothe wa witeithio alikuwa na mwana wothe wa ndigwa I'll take personal responsibility either when abesa kana kwage mbeca either nyone kana njage no ni ngamuthomithia nginya arikie asta no turarie nawe tariu ndina nijigita event ndatwarie ciana igana ria 50 kugimara this December mundu wa witeithio no akwire kumulobe getete ciana 50 no siuka ciana 150 gira mundu mutikahigirie mundu reke yoke ngai no will provide gwiciana icio 150 o mwana riu ukanagira mwana waku ndathi nake ndagucokeria gimara gie kuria gwo kunyugia ukoma ni ngurugamirira no nake ngai ni ahete at least connections ni otagupenya na arata marani understand ni infinite ni infinite nginya muthe uyu baba yona ile mbeca na deputy president akiyebesha cia kurugamira ciana icio ni gotete gukunyitira ciana ni gotete ku register ikundi makinya mathate na ndamagura uniform icio ciratumo afroni makire maigana rimwe o afroni mwe ari ngiri imwe izo tibera cia kauti mbeca ciakwa nigetha ki nigetha we ugikora we worie ni ndu wa kwenda gwaku ciati ndwari na mundu wa kunyitirira ni njukaga nda musara wakwa mbere twathire ngira hena kada itagwo Saimo mundu wa witeithio wa kwire haria beji tumita beji ya migoteni haria beji igituta beji ya King'ori na igitagwo beji ya Kabogo na umwe wa haria stage tukaga tubamenimite beji cio kurigana na haria mundu jobless corner haria mundu etagirira wira yuka ngimoya ngimatwara Nairobi ngimaya ni thi musagwe indo ciothe cia mukoda murutaga wira tondu aingi mautaga twa mijengo twa mitaro tutatu thi musagwe indo iria ciothe murenda cia kuruta wira mutikana kombore ringi o ikundi giki kyanyu ndenda kuona uria mwikite magisagura ngiuka ngiriha ndiamagura migogoteni itatu ina migogoteni ina tondu wira wao no mendi gukuruta we gurute office gutwara kundu kungi tumbagia from somewhere to from nowhere to somewhere from nowhere to somewhere no wale ndabije oko ni hana beji ni ya stage hena ndo tutara beba this is the mawo yinya mugoteni hena besa ile dominate outside the normal sija ukunya magana matatu ndi mushara wako we tibera account ni mushara wako ansi atakwa tondu ni ndenda muno at least despite negwa kama maundu maingi muno witeithie kwina andu ngari kwina ituge ngako handite mundu gatiga ni macaria ndigire uguara niko nae kuria ndu raiga tiganio riu ndenda mundu igatigane fulani ndagurie nginya machine o mutharo ucio wa mbere ya utherukia matumbi tondu andu aingi tukuria wite tutarira wa reja machine icio nigetha ki we ngoka ngakugurira matumbi haha oko urenderio tray mwe magana matatu ngakwenderia tray ya magana matatu ni timu me masamuku handu wa guku samurai wira mwe haha me masamu ko wira waku no gukwendia tu nigetha go minimize the cost tondu aiko uragura magana mau matatu matumbi mau matari masamuku we atwanyita ugathi gwa samura ko ni kwenda ni ko inka cost ya mwaki na ya mai riu yake ile to inka cost yo we othi na ugera mbeca icio cia magana mau matatu mature wemwe uke woe ucokie hwaini nigetha ugia goka kuoya rucio
uguo niguo tureka witeithia thank you muno mathaa maitu maratutengeria muno ndirero mathaa maitu nimaratengeria muno nireke nyambe ngumamere ndumiri cigana na nigetha turikiririe he mundu reigetagwo Rose Masha ni ndona uria rauga mundu gwitwo Jomodia reiga ngeithiria mwecimu Taki ni murata wa Jomodia na reiga ndamaka ationa tuticiire ndari njira history yake aganike Taki ahe atumia gitio guo tondu ni mamunyitiririe muturire wake na kaba mwena wa Ngai ni mundu gwitwo Jomodia mundu gwitwo Rebel Muiruri reiga kaba kwihoka Ngai Ruthi Njuguna akaiga ni hau Taki is my MCA and a friend but diroyo maundu maria wana andigimatire maundu maria wana gerera mundu gwitwo Francis Mugera wa Nyakihai ona karaiga Murang'a hamwe muno kurutwa Nyakihai mundu gwitwo Royce Kairaiga hamwe muno Thika kwa Wanyua Market ekajira tagwo Ben Boom Kenya rajira Njoroge Bell Taki tumenyitiriire muno indo ciake ni igenagia muno tulimfanyia campaign bila kumitisha kitu haya ucio wa kadeo niwe Ngai Samuel Munio de Langas mundu gekajira Ngai ekuo matine muheshimiwa ni athikira hinya tondu no muno no mugeithete wa Ann K wa signature kura Dadora gekaga Taki araria matheri twathomaga nake cukuru imwe Ngai amurathime MCA witu tamwire farafara yakwa mago uingie kwenda Muthara ni mbaya sana unike ngori wa mawashibeni ungikaraja kuma kundu kamiti kona ya ndamono raiga na mudugera yageje mwishima na tumerete muno ona ne yako gimaririe ciana nyingi muno ni Susan kuma kundu wa Nyasafa thank muno matha metu matiripikirie guthi na mbere no ngende wendere andu aku Christmas jaga yes leke idebu acio ndu mwe wa witei andu mwe wikai wothe wa witei na to witeirie tu mundu wothe uragera mai mothe ndanagerera ndukanake mundu ako intimidate ndu ko ya umete kuciarwo wi mutheni ti kwenda gwaku no kuwa wi mutheni ni kwenda gwaku ni uguo niguo ndimeraga guciarwo wi mutheni ti kwenda gwaku no kuwa wi mutheni ni kwenda gwaku oguo tu goka ndauga atiriri ngimwira mundu wa witeithie hena maundu maingi muno twina mo program ini na ndakwashua witeithie ndigakorwo ri huana na pa witeithie tu mbeu njidi matigakorwo ri huana asante sana ndau ndathi Mombasa kunyitira mbeu njidi yes Christmas irari nako Christmas ndalira dena events si Mombasa ndau mitebu sasa kiuka hagu mite Naivasha okwali na mbeu njidi tondu ndi twita mbeu njidi kwina slogan da formality yuga nothing about us without us is for us gutire kindu gitwigie tutariho tigikoni gitu thank you muno asante sana sote manake etagwo Takirwe mweshimiwa MCA wa kule gwitagwo witeithie ward ikuria Thika constituency county ya Juja constituency sorry kuria county ya Kiambu na tukoragia nake ndani gutuhega mwihoko mutureri na gwihoka ona we ni akuhutia na rugano rwake nyenge muthurie no mutio ikuria aumite nginya gituka ho kule kundu gwitagwo kwa Waseni ndagwo Njoroge wage ndicira magemo no tukohaririire twina ageni angi aige twina muthenya wa muthi ino ari Friday edition ya mwisho ya Inoro Rushini mwaka wa 2017 dina bena kule Nero TV DJ Covenant aliogo kuna nyimbo ciake mchanganyiko mwega na tukoza tudiro ni kaya ya kanitha wa St Anne Muthure kile weka no wikarania na ibeno ikora na kile kana woni abaida sana sinira itaira 2488 kana Facebook page yakwa Njoroge